Pamiarsa Dinas Perhubungan Kabupaten Tabanan pacang masang rambu lalu lintas utawi lalin ring dasan genah ring sawetara kecamatan. Dana pemasangan rambu lalin punike raw saking APBD antuk langkungan sata jutaan rupiah. Warsane mangkin disub pacang masang rambu lalin, rambu petunjuk arah, guardrail utawi pembatas jalan, miwah cermin. Rambu lalin sani kepasang wenten kalih dasa unit, roras unit kepasang ring kecamatan Kediri, kalih unit ring kecamatan Tabanan, miwah 6 unit ring kecamatan Marga. Rambu petunjuk jalan kepasang dasa unit, inggian kalih unit mepasang ring kecamatan Penebel, kalih unit ring kecamatan Tabanan, kalih unit ring kecamatan Marga, 3 unit ring kecamatan Kediri, miwah wantah asiki unit ring kecamatan Slemadeg. Selanturnya nih wenten guardrail sane pacang kepasang ring kecamatan Kediri selantang 16 meter miwah ring kecamatan Penebel selantang petang dasa 4 meter. Raris pemasangan cermin wenten dasa unit sane kepasang wantah siki unit ring kecamatan Penebel, petang unit ring kecamatan Tabanan, siki unit ring kecamatan Kerambitan, tur 4 unit ring kecamatan Kediri. Kepala Bidang Prasarana Dinas Perhubungan Tabanan I Gusti Agung Alit Sedana Ngewedarang warsani mangkin tios nyagayang anggaran pemasangan rambu lalin saha alokasi pemasangan lampu penerangan jalan umum LPJU antuk alokasi dana langkungan pitung dasan juta rupiah. Pemasangan inucap kemargiang ring leli megenah asiki kepasang ring kecamatan Tabanan, kalih unit kepasang ring kecamatan Marga, asiki unit ring kecamatan Kediri miwah asiki unit ring kecamatan Baturiti. Genah sane karencanayang antuk masang rambu lalin sane rauh saking dana APBD anutin saking hasil survei lokasi miwah usulan desa. Selanturnya nih hasil survei inucap pacang ketetapang genah nyane ngelintangin putusan bupati. Dados nyane pemasangan ring lapangan kemargiang ring triwulan kaping kali. Manik bisnis Bali Nguningayang.